di mulakon. Ang panagagapong manahin. Ay naapaw. Big-bigat bakit? Ay naapaw. Tayo nun naampay. Dagi dyan manukay. Nga timapwakain. Ay naapaw. Tayo nun unang manon. Di na pa nakichismismisain. Hanggang pa'y nakaluluto bakit? Tayo nun unang manahin. Di na pa nakichismismisain. Hanggang pa'y nakaluluto. Pwede pambigat pa. Kastalatan nga kinanayon bakit? Data makichismismis latan. Di ako mur aramidain. Ay napo, di ka pa nakatartrabaho dito ulit di balay, data ka nga makamarmaritisain. Dapang ka man nakichismismisain. O nga lang di kaya man, kastalatan, makichismismis. Basaan ba kayo? Basaan? Basaan? Discrepe, oh. Data ba kahit? Ay, nagilinyam, linyamay. Apay ta sinipat na. Ay napo, ta sumungbat ka pa eh, sumungbat ka pa eh. Ay napo. Kristi bulong mo ah. Karay, pagkait ka talaga! Kristi bulong mo ah. Kapanin, abakay! Awan di ka Katana yung script din! Awan di sinikispin niya. Vlog-lang ade ba? Kristi bulong mo. Pang-vlog-lang ade ba ka? Awan di vlog-vlog ka niya kung may katapidutom nga maisa-maisa di ba nato nga imulak ah. O kristi bulong mo. Sige, pidutom nga maisa-maisa. Day tabalatong. O kristi bulong mo. Vlog. Ilang raman mo pati mulak ah. Ay,